Ki Khubor Ka Batesi TV. Lawan Rashapi Daka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Sembut Menteri Rangba Kejala Meghalaya upa Preston Tensong haka khanyo tarik unailar arjap saw ula pli pajba yaka community hall but yaka land development for wasteland haka shinong Penden Diwa Southwest Khasi Hills District haringkat kajian lang jong MLA Kamakrat constituency upa Renekton Lingdo Tongkhar Additional Deputy Commissioner and Project Director jongka DRDA Southwest Khasi Hills District uba LT Tariang, BDO jongka Maukurwat CNRD Block, uba I Laurnyang, bat MDC ka Maukurwat, uba Karnes Sosyang, Superintendent of Police, uba GD Karwanlang, Additional SP, uba B Kharjana, Assistant Commissioner, uba AL Bare, bat kiwede ki Officer Sorkar, kentobru ye ki pajba jongka Shidong Penden Diwa. Ya ka Community Hall la pentrei na ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act jong usnam arjar arpulai arpusau na po Maukurwat CNRD Block kabakot hadu arpolaktam bad na ka Chief Minister Special Development Fund jong usnam arjar arpuai arpuar kabakot khatsau laktam bad habakhen lang ka loklai pusau laktam katbaya ka Land Development for Wasteland la pentrei da ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act arjar arpulai arpusau na po Maukurwat CNRD Block hakaba ka jingmang pisa kabakot arpunriu laktam. Ka junior application ya ni ka hall ka swimming pool kiwi dilakukan pada po application kalau juga kurang tadi pada eskan di pada untuk kampung tinri semua hok yang ketika yang jindon apo jong ketika senang tinri semua yang ketika ye ya dicakap pelatih bahkan net besar kami bercontoh kami berseni dulu hari seni korban tonang yang Kristen berlaku ting susu tum kejimbu jong senang susu bah kidon dan kita berkeringu ya kidon terkait dari tulis dari berjual syakri ka cakap biru dan kata dari mencoba tekap jadi semua ya sota semua ya senang jadi terlalu kakak ya jadi orang yang ketika kampung bariskan kami kayin kalau sementara nak kita berhenti berakhir ya kakam senang makau kasih suksesan kalau kapal juga senang juga tidak berkai bahkan kalau sementara cakap kalau pinite yang jingal kowe jingal teli seperti pos nakal bat kasandur kuno ban yalam di ikon sama hakun di ore bat pakisuto batin don na jong kamram bat don na jong cingkir ya kalau we jong nakal jong dari pada dulu iman itin jingjen bajian mata tulan bat kam tole kebangi jingbe jong kijingun berkat kebaper macam ikat kipor kepala kurung ikon sama ini kepala kurung warna kilofino pagi ya kajing ya isi kru ya kajing sakran bertiu jom kino elam dijuni sakran ben jom kasorkar sakran ben jom kino elam bat kutatan bat kini kilabi kini kipor bat kasur bat kum kasno kakau kum Kilong pagi mungkin kita bersama berkat, bagi kita berkat kita bermuja hati kun sama itu. Baca maklah yang kesan berkat, berkantam kisni pun, atung kini pun. Kami coba jauh kejengaran maklah, lagi sosial media, lagi grup juga, lagi politik parti juga, kalau diskusi orang itu jalan ini. Berkali kalau nuksai ki perbak khusus namanya bahkan ini kain kadang hall kadang jaka mati ban yasanjur ba ki berkat kimjia katum kadang kejut jom cisai kejut jom jingere kejut jom kejiabe ya
Kalau cuma yang syafut susan batasan berkat sebagai bagian. Banyo yang kajing kiu juga senong diwa, haka baka senong diwa kan sunalong su to ka juga senong kapalong kita senang bar. Yang kata facelift juga senong diwa, haka baka hadir kesini ke pemerintah. Nyilala berpendapat ba, baka senong diwa kalau dom kiberta kiba kambha bari kiwe pa senong. Bagday ka senong diwa akhirnya kadang kanjungi kabalala bandon di ka swimming pool ka internet kabadai ka standar kabadai ka world standard kabadai ka standar juga Olympic bandon di ka swimming pool ngimpat don hanglo ka kadang kanjungi bag nilayo ng kong ka senong diwa kene kan sa ka record kan sa ka history juga ka kadang kan bag senong diwa kene ka senong kabalayo ng kong ya ka swimming pool ka bahe ka bakat kene haka bagin siyo badle ya kai sibir bani di kuti chim minister kalau ko sultan hado kata bang ai ke dikir bok dikir ya pi ke shong di ba hin baro ko we haka ba pinang kyo hakilian baro teaching anu jong hi mabon niyo iya ki dream project jong hi lembaga ke master plan haka ba pinang don pon teaching kwa teaching anu batin nanti ba ka sarkar kanla banle nak kawai ke por kawai pak lesen ko won kalau nak artli na lor ba ladat mata na kare ka kam sistaski na ka mg na ji lara pidanga barle isu banteng ni ki anu joki laner pada ki department ki bagi dom kam kam ke tourism ki bagi i project ki ke tourism dream nangta lomba ka sport yang bagi penong ki combine ke sport ke tourism Hagwa kila ban tho hagini ki art li department hagwa kila ban ai lese ban ai sanction lemba ki art li department pertolong ia ketika anggur ki jongki influenti bagare ke snow pendiwa bagare ka than jongi kanang kiu na ka por kam tam ai ketika anggur jongki ke snow pendiwa sarang sekolah bok hadu kata-kata ke jindon di deputy chief minister in charge security hagwa gawan mani idala ki jongki ma ia ke jindon kam de bagare ka thai Ngaspa melihat ini bahkan ke snow pendiwa kadai ke bantonet ia ka konstitusi mau termat dan ka terkilai itu konstitusi ia ka soyong ia ka mauran bat ia ka mautar lesan la bantonet na kadai ke snow pendiwa apa konstitusi itu harap no kalau kabar bagindon ka road connectivity ka bapaha bat kira kuat ia kadai omdei syu hakajing ajing mur jonga ko manele jong kondisi hanrele nolong ka bala asal ta kisimno ban shimno hakajing tip hi ka jong hi ko minister in charge community bagindon ka intermediate lane kabasdan na jaran hadiwa halat dongrim hati nomba barkaban mi hasyarwa ngan kuwa beri tu bisa kan lo kajing thla hakawa kingonet iki light di south di constituency lembaga regional pendiwa jadi nak ini project di samping dah kemudian lembaga mesti soal itu ya kawai kebangatua panpom yati kaneka futsal playground kadon keskim kerpan kami kabani apa kan dulu ni ya Eva iya kan kepada rejuvenation nalian jo kasoi solution kita kiskim di bagian apa di bagian ini sekolah kita ini dibuat nama kali kahak Rupikan ada program rejuvenation. Wada ni Krishna yang ada swimming pool, maka begini mana? Dan mereka mood ke swimming pool. Kalau natural, hakan ni kasih, mereka begini ada kita. Kalau kasih kita terpam, napo soil conservation. Jangan saya yang ingin ya. Dan betul sini semua orang yang kedua, nan yang keren mana ada officers, nambah lesson bilang. Banyo siusu jinera pan pendit pendia ya dari kesnom ujopi ai pada dari kesnom karlong ka modern village ya dari area ini baroko batna sebutna sibone kombong di barani jadi sialong dengan marga fiatli fialong ko mulai bon bahagi di isi dengan rupi hati krisno kialam pat kiasyo kiaga kuah ban bujuli seperti kuah ban ben zaman miko tahu ter haka bakado do jimun thor di pada politik sebagai bola habis namanya ba
itu kita politik dari kita kuan itu. Jika bersih jamu selama sekretari dulu kami menailah ada ingkren, dulu sekretari yang isi. Jadi yang tinggal yang tinggal kau menjadi kapuk over kau mati kenapa? Kalau berwakil kerja. Nah saya jadi insaki ya, video saya tim ada kan. Kau menjadi nak saya wakil kerja. Lalu tapi dia beliau kat di keluar. Kita tangan berukuk kaya. Ini senang dan berita. Mereka projek dia kapakat kali. Kau ini nama kecing trende, kecing pun betul rengki jadi. Ya kita katung kacing ajibot instruction na office John UPD. Jadi nanya kreasi itu ya siapa hati kami. Siapa nasihat? Tak kemudian imat bagi dewan raksasa kejodoh seperti. Berkata loh, nah kalian jongi di dalam di surga. Mimtia mimpi. Ihwa benwana sisa dari situ. Ada jingkri jongi kapakung kata. Kejingkri no kibabun ba. Natai jadi bahayu prosto ni natai bersyukur. Asli sesambil lagi usulan waktu berhok polisi. Tan kau ingat apa tu? Keren kata fikir. Ini saya. Nama tinggal gue, unok bisyar, ubah kadung tam, ya jingim, upresdon, dente. Ndai le Menteri Islam, ndai WSP semua mati lah ya. Mereka jisi sahalos, utai ubah nama asim tak kau. Kanu kam di mereka di jingkar, kejauh dari begitu. Om Barok bukan penolong politisi. Om Barok bukan penolong nominal. Mereka bukan kasat kapong. Kerana kalau itin maka kalau ni ada kasat kebapiladon pinslong tu pikuapan kener. Jadi subjek kita mendai boleh lari dalam hari kita.